जजलपा नमस्ते फिसुठा नेपाल भाषा समाचार जनावया चुनाजी बिनिता जी सन्जिला थौ नेपाल सम्म छिन्स सौ पीत दिला थौ एकादशी तिथिया तिख 2077 साल असार 17 गते बुधबार अथे 2020 साल जुलाई 1 तारिक तिख सरकार आ कायम लकडाउन यात सन 7 गते तक थपियागु निर्णयगु ख मिंग बनी मन्त्री परिषद बैठक थथे निर्णयगु खसा प्रदेश जिल्ला व पालिका थास केन्द्रले चाहिँ समन्वय याना था कथ लकडाउन क्वाटकेगु व छसके फैगु जुगु थागु दु सरकारिया तो निर्णय कथ सन 7 तक सार्वजनिक गाडी नेके फैमकुगु थास निजी गाडी आहे जोर बिजोर प्रणाली कथ याना चंगु दु शिक्षण संस्थान बन्द जुसा अनुमति कया तगु बाइक मेगु जहाज थासा वैमको थोहे कथा सोनिगा दुहावे त सिफारिस न अनिवार्य मागु दु अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन चोनेगु प्रतिबद्धता नप पालिका पाखे सिफारिस कया वैपिन्टा जक सोनिगा दुहा वेके बिगु सरकार निर्णय याको दु नेपाली मंगलबार बहनी तक थप 316 मेसिके कोरोना संक्रमण पुष्टि जुगु दो स्वास्थ्य व जनसंख्या मंत्रालय कथा नेपाली कोरोना संक्रमित पिनिको लिया आतक 13564 थ्यंगो दो येया सरगतेना सलह किचा छवा कथा खने दुगुदुसा मंगलबार तक सनिलया 5:30 बजे तक या सलह या छबथा येया सरगते खने दुगु ख ये थगुनी दुनिया लगा नुग लंग मंजुश्री ट्वा ओम बहाया सरगते थथे सलह खने दुगु खसा सलह या त जुने त कोटे बथा सक्रिय खने दुगु ख सलह कि या त को ख जना थगु नसा देगु दो नेपाल कृषि विज्ञ देश आ नेपाले दुहावगु कोभिड चाया बथान ची थंगु जक जुगु लिपा त रंगु बथान वे फुगु खतरा दुगु खथागु दुसा आ वया चोपी कोभिड चा बथान ची थंगु जुगुली ठुकी या त थंगु छेटी मयगु जुसान त थंगु बथान वला दास यको छेटी या फुगु ख उमिस थागु दो नेपाल तराई पाख शनिबार सुठेनी से कोभिड चा दुहावगु खसा भारत 12 पर्सा जिल्ला जुया दुहावगु कोभिड चा बुलु पहाडी जिल्ला तक ठ्याङ्क वगु दो थो छोले येल काब्रे तक पचा कोभिड चा खने दुगु खसा पिकेटे स अजन फारटे कोभिड चा टेगु च्यागु चिगु टट ठंगु पठान चना चंगु दनी तासे थुपी दुहा वला तासा नेपाले न तरंगु छेटी जुगु ख थागु दो तर थुपी दुहा वइको थासा फे गुगा थ न्यावनी थयागो खे पर लाइगो ख थागो दसा प्लाट क्वारेन्टाइन विसादी व्यवस्थापन केन्द्रीय वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत रामकृष्ण सुवेदी आ दुहा वया चोपी कोभिड के उमेर न वने ठगो गोली उबी ग्या मुआगो ख थयादिगो दुली सेवे कला थयादिगो दु यति फेया बहाव उत्तर पाखे जिया फारटे चना चंगु त ठंगु बथान नेपाली दुहा वलतास समस्या जिफु वेकला जनकपुर निसे पश्चिम पाखेया क्षेत्रीय सजगता नाले मागो ख थयादिको दुसा मौसमिया पूर्वानुमान कथा वेगो सोनो तक फेद पूर्व उत्तर जिया पश्चिम पाखे न्या वनेको खनेदु कि पूर्व पाखे सोया पश्चिम पाखे थप सतर्कता उपके मागो वेकया थापुदु भारतीय जना चोपी कोभिड चाया छगु बथान हे च्यागु चिगु करोड कोभिड चा दुगु ख थागु दो त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंज वासायाका चौम पी न्यानो दिन दुम मचाया के कोरोना भाइरस कोभिड-19 या पुष्टि जुगु दो म्याग्दी स्थायी छि दुम मचाया सोमबार सलिक्रिया जुगु खसा सलिक्रिया या तुंका मुंगको ठोट स्वाबिया कथा अस्पताल हे पीसीआर परीक्षण या बले रिपोर्ट पोजिटिभ वगु ख श्वास प्रश्वास समस्या वेटुंका चिकित्सक पिन्छ सोमबार आकस्मिक रूप कक्वी सलिक्रिया याको ख डाक्टर दास शान्त कुमार दासा धागो कठ श्वास प्रश्वास समस्या खने देतुंका रिपोर्टमा विशेष सुरक्षा सतर्कता छेला सलेक्रिया यागो दो मंगलबार सुठे रिपोर्ट पोजिटिभ वगु खसा सोमबार जक यला निद या दुम मचाया के न कोरोना संक्रमण पुष्टि जुगु ख ओया न मोडा मिरा सिटी अस्पताल सलेक्रिया या न स्वाप मुगु ख
यी महानगरपालिका वडाल्या 32 या तिनकुने अत्याधुनिक बुद्ध पार्क निर्माण येगु जुगु दो आर्थिक वर्ष 2077-78 या नीति व ज्याजो दुने हे बुद्ध पार्क निर्माण येगु योजना दुथ्याको दो यी महानगरपालिका पार्क निर्माण या जयात दुर्गति निहने यिंकेको जानकारी बिगुदो यी महानगरपालिका या प्रमुख विद्या सुन्दर साकेथया दिकथा तत्कालीन नेपाल सरकार 2062 साल जेठ 14 गते जग्गा प्राप्ति एन कथा तिनकुने या जग्गा अधिग्रहण या सानी से तिनकुने पार्क देखेको योजना देखा तगु ख तरातक पुंगे मफिया चंगु खासा तिनकुने चंगु खाली जग्गा या मु अब्जा विवाद चिंके मफुबले ठो योजना अल्पत्र लागु ख अथुगु खुशी ठुक्कम विवाद अन्त्य याना योजना निहेनेको तयारी त्यसै निचिपि निने बनागु दो प्रमुख साके तिनकुने या मु अब्जा विवाद जिंके त यहाँ महानगरपालिका प्रारम्भिक अधिकारी ही कोछिगु व प्रतिवेदन तक सम्बन्धित निकाय त छेको जानकारी बिगु दो अथे जिमी साके जिमीसा कुली फुरा उली हे तिनकुने विवाद अन्त्य यागु व पार्क निर्माण या ज्यायाता निने यंकेगु आजु प्रारम्भिक अधिकारी कोछिनागु न थागु दो प्रारम्भिक अधिकारी सम्बन्धित निकाय या त प्रतिवेदन ललातुंगु दुसा वले चाहिँ यहाँ महानगरपालिका कोछिगु प्रारम्भिक अधिकारी सरकारवाला निकायले से नियन्त्रण सारा ब्याको गुदो जिमिसा डिजाइन तयारी अवस्था तयार गुदो समस्या समाधान जी खता है ज्या तीव्रताले से न्यावने तका मेरा थागो दो ये महानगरपालिका या थागो नीति व ज्याजोले तक नेपाल सरकार प्रदेश सरकार व मेमेको सरकार वाला व संघ संस्थाले से व्यक्ति पिनिगो ग्वाली व समन्वय सा ये महानगरपालिका 32 से वडा या तिनकुने अत्याधुनिक बुद्ध पार्क निर्माण ज्या न्याकेको ख निर्माताको दो सरकारी आर्थिक गुहाली किपोया नेपाल भाषा एकाडेमी या गुसाले छदाप्या बोजामीको मंगलबार वाङमे शताब्दी पुरुष संस्कृतिविद डाक्टर सत्यमोहन जोशी द्वाखे मतच्याकाउले ज्या यानादिको दो किपोया नगाजुए छुगा नौवडा चंगु राराल स्कुल या डब्ली बोजा जुगु उगु छदाप्या बोजा नेपाल च्यानल देखसोम सिम टिभी या गुसौ गुइ खुसन नेपाल च्यानल पाखे प्रत्यक्ष प्रसारण जुगु ख शताब्दी पुरुष जोशी निवाद दबो प्याखा निवातेको गौरव ठका थया दिको दुसवे कला प्याखा या इतिहास निवातेको जो मदको ल दुगु हे अले पीडित पिन टकया दबो प्याखा न निर नि न्याद न्या टक खने दया चंगो प्याखा छदा प्याखा बोजा दिनावा चंगो ठका तासे 3 नम्बर प्रदेश सरकार आर्थिक गुहाली नेपाल भाषा एकाडेमी या गोसाले ठुकथा छदा प्याखा बोजा जुगु थागु दो उली ज्या छोले बोजा पुचया कजी एकाडेमिया प्रगत वीर प्रसाद भंसारी लसको यानादिको खसा थो बोजा निवासके पाख्य नाजापी निर्देशक त पवन जोशी आरएम नकमी सुरेन्द्र टोलाटर राजु शशव रामकृष्ण खड्किया नापनापन निवासके पाख्य व्यस्त महा सह निर्देशक रवि महर्जना पोती कया गागो ख डांगिया शान्तिनगर गाउँपालिका वडाल्या 2 या वडाध्यक्ष फरसाराम डांगिया त कसाया गुदु वडाजा कुठी चंगो थगु हे कार्य कच्छे चुना चंगो इले मंगलबार थमथ्या 11:30 बजे वडा अध्यक्ष डांगिया त अज्ञात पुचला आक्रमण यागो खसा डांगिया प्रहरी प्रवक्ताले चाहिँ डीएसपी सुमित खड्का जानकारी बिगो दो डीएसपी खड्का या कथा पेमन यामे सिगु पुचला वडाध्यक्ष डांगिया त लाठीचार्ज या बले डांगिया छेनेवल हाटे खापा जुगो दो वडाध्यक्ष डांगिया त कसाइया गोले चाहिँ मिसा हाक तक पाकेको कोटाइया गो डीएसपी थागो दो खापा जुमा वडाध्यक्ष डांगिया त वासैयाको नीति तुलसीपुर चंगो राप्ती प्रादेशिक अस्पताल यंको खासा वडाध्यक्ष डांगिया त सुना व छु समूह आक्रमणियाको खातेको विशेष आसी मदुनीको व आक्रमणियाको समूह यता मालिगु ज्या चंगो डीएसपी खड्का थागो दो मंगलबार 12 बजे लागु जुकथन निगम पेट्रोल भा न्याटका टका व डिजेल लिसे मचिकया भा निटका टका ठकाको ख भा ठकाओ सेरी पेट्रोलियम भा लिटरे सचिव छटका व डिजेल लिसे मचिकया भा लिटरे जे नेटका कायम जुगुदु निनादेश अन्तर्राष्ट्रिय बुख इरानिया राजधानी तेहरान या छगो क्लिनिके विस्फोट या कम्तिना जिनसम्म सिगुदो सिना अतहर क्लिनिके उगु विस्फोट जुगु खतास सिपिनगुलिया अजन उपयफुगु अधिकारी तेसा थ्याचंगु दो दर्जन मल्याक कापा जुगु दुधास सिपिनगुलिया उप मिसा जुगु थागु दो ग्यास लीक जुगु इले थते विस्फोट जुगु थागु दुधास सरगटेताको कुङ खने दुगु बिबिसे थागु दो
थौया नेपाल भाषा समाचार थनेको चागुदु अकुन पिन्त छुन सल्लाह सुझाव छ्याता बियादी मास जिमी त सपुत यादिस नाप थो भिडियो लाइक एना जिमीगु थो च्यानल त सब्स्क्राइब पिएना ऑल नोटिफिकेशन ऑन इन दी थका मनोदुना चुना प्राविधिक पासापि युनिको रोबिन त सुब्या बिसी जी सञ्जिला जी विनिता यातन वनेको उज ब्यादिस सुब्या जेमा भ्या